Kua pōhiritia te tūmuaki hō o te manatū pirihimana o te rohe o te Waiariki ki runga i te marae o te papa i Ouru i o Henemutu. Me te aha nā Tainui Waikato a ia i Kaweake. Ko te mea e wawatahi ana e Glenn Dunbar, te tumuaki hau mo te rohe whānui o te waka o Mātātua. Ara he puku mahi, a he kōkiri hoki i ngā mea nui kei mua i te aroaro. The New Zealand Māori population at about 7%. Here in the Bay of Plenty we've got over 20% Māori population, which does have challenges with it, but also provides some fantastic opportunities. Ngā raruraru kei runga i wātātau tamariki. Tamariki a mea pakeke tonu atu. O te heo tātou pakeke e patu nei ngā tāne i wānatau wāhine. Ki te he wāna mai, nā kauta nā Tainui, i whakakoretaki. I raro hoki i te ringa tohu o Dunbar, e whānga rohe pirihimana e whitirau hoki ngā āpiha pirihimana puta noa. Te wero nui kei mua i āia, he kāpene i te waka o te ture, hei whakatika a hei whakahoahoa hoki ki te iwi. He comes with some high kōrero from the Waikato where he's been around the country in Auckland, Waikato, and many parts of New Zealand, and he comes highly respected. Ko te manako nui anō hoki a ngā rā a ngā marama a ngā tau kei te tūmai. Ara ka tautuka hia a Glenn Dunbar e ngā iwi whānui roto o te waka o Mātātua. Ko te mahi tahi o te iwi Māori tātou a te arawa, a Mātātua hoki te taho ngā pirihimana. Kai wahi o tia tātou mā ngā pirihimana hei whakatika, e kore tae. He kāpene hau he waka hau, e ai ki te kōrero, e tika mai ai a muri, me tika kē mai ko mua. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.